Evo, Pavle je že naredil tle za 2 zime drv. Evo, zdaj bomo poslali filenček Tatjani, kako dela mož pridno. Evo, spet si štima tam, da bo zakuril eno. Kaj je najbolj poceni delovna sila, tvoj mož? Ja. Malo je, malo pije, nič ga ne rabiš plač. Ja. In bak si ti pomaga. Ja. Tisočkrat se skloniti in pobrati, ne? Ja. Tisočkrat prinesti. To je najbolj zamudno, to, praviš, ne? Ja. Povleku drva van. Evo, že gre. Evo, pa je končano.